fotoin. Lucu fit malam-malam. Ya, doain hari ini joget-joget. Ini lu naik nih, naikin dulu. Miring. Iya, miring nih. Enggak, dibuka aja. Enak main layangan. Nyeduh kopi cepet dingin. Pak, numpang nanya Pak, kalau Grand Mercure hotelnya? Oh itu ya gitu ya. Oh, Pak. Foto bang. Oh, mau dipotong tuh katanya. Siap deh, warna postingan deh. Postingan deh. Nah, ayo cepetan. Tuh. Nah, taruh ember situ. Gelap bang. Gelap kan? Oh, gelap. Terang kan? Terang sini. Kayaknya ada panggilan di hotel Mercure. Ajang doang bang. Ajang doang. Apa? Beneran apaan sih gitu? Ya, ada jauhan, jaga jarak. Jaga jarak. Ah, sip dah. Satpam minta foto. Ya kan? Deh. Bang, boleh besok nih. Secara langsung. Awas mobil tabrak masuk koran loh. Ini apaan ini?